tuh ngaro ombor. Kita coba request dari Abangan Daud. Sahabat nali di tongan abang Pak Citraon. Barang di dia pihak di Pak Gotong pada 7 bulan. Ya ada yang pandang versi Bataknya ya. Kita coba ya. Versi Batak. Iya. Layang-layang selayang pandang udak saya lalap marangan-angan. Layang-layang selayang pandang dohok mahida margoyang-goyang semangat mono-mono terhala batang macari burdoi daun masori-sori lakani batna mangeol-eol dohok gonting nasi. Layang-layang selayang pandang udak saya lalap marangan-angan. Layang-layang selayang pandang dohok mahida margoyang-goyang. Mari masih pas ama-ama mana ser ina-ina tukso adondo idon nahurang marsi papuas nadi rohana se. Layang-layang selayang pandang udak saya lalap marangan-angan. Layang-layang selayang pandang dohok mahida margoyang-goyang. Di sarana marpariban tarpad-pad dong asahuta sude manordo silay lomona silayang pandang tidak gowarna se. Layang-layang selayang pandang udak saya lalap marang aduh ya oleh agaman selayang pandang dohok mahita margoyang-goyang. Kevin Studio mau lihat Tuhan Yesus memberkati berlipat gandakan dibalaskan ya. Isi nalangan itu para musik dibalaskan berlipat ganda tentunya. Dan pokok naik ke Mas Hatta. Oh kalau jalan gua bangun. Oh rasa luar biasa. Ida. Baju tinggai. Layang-layang selayang pandang udak saya lalap marangan-angan. Layang-layang selayang pandang dohok mahita margoyang-goyang. Selayang pandang di enderhon selayang pandang di tortorhon di pesta Batak olah sektor pesta adat malam perkota alana juga karhuta kisai. Layang-layang selayang pandang udak saya lalap marangan-angan. Layang-layang selayang pandang dohok mahida margoyang-goyang. Hehe, satu lagi dari Mayora kita coba request dari Abang Anda tadi. Ada bernostalgia ya. Luar biasa. Pokoknya sudah coba bayar sate. Asal di request Robson. Dia udah ngalani hebeng ni. Bang Natal lupa honam. Tiki di Bonapasodi. Rap marea hitarap pondongani. Si bata masilelean ramare deniro dan di bulan madala-dalan udut-udolo tudorua ido rapana tamat sia-sitola hoborhat ladu Jakarta las bisi maho gabe hasea dan gabe hola parida alkami marlipat dada tuksona rohatu ubegei waina hala hutana pontu katermi nang makatai doto ala di dope gaemi di Amerika si bata maridok ajudan mi na lagi rapat lagi sibuk si bata maho lagi di luar kota sumbangan Mang Boreo deh. Si ada di dompet kau ini lagi banyak tamu mulat balking maaf mulat balking tralala ben robe amada potokong yang nama Guido Hebengbi robe amada potokong ala di si horong robe amada potokong yang nama Guido Hebengbi Rope Almada Potokong masih holau nostalgia Kevin Studio.
Rohat tak? Iya. Kurang-kurang tak masahat. Rope amat dah fotok orang namang hidup hebek ini. Ada nak basihol doang amat nostalgia deh. Nostalgia maksud apa Jepang? Iya dok. Nang namang hidup hebek kan? Dan natar lupa honam dikidi bona pasoki rapar meam hitara pondongani si mata masih lelean ramare deliro dan di bulan madala-dala ulun tudorua tamat sia sekolah hoborhat ladu Jakarta laus di Simaho gabe hasea oleh mai Tuhan dan gabe bola barita artami merlipat kata pun sonang rohaku UBGI wah buset alay hulu telepon tu katerminang makatai doto alay dong pegaw wah horay dong hori Amerika si bata marinok ajurami dan lagi rapat lagi suhu si bata maho lagi di luar kota jadi hubarani horodusi alay dok istri lagi banyak tamu alale bulan balking maau bulan balking tralala buat sini robeau mada fotoko yang mamagido hebendi robeau mada fotoko alani si holdo robeau mada fotoko yang mamagido hebendi robeau mada fotoko masih halaman nostalgia berek kacang ay wah udah kacang ono pung wah kacang on sok naik bereng-bereng lagi maret ya wan mada lagi maju tutulang bagi mai bagi etorado berek ko erak kuat tusi satu lagi masih dari Mayora kita bergoyang-goyang ya ahina wah rokok kurang oh Ahmad meam di dahanak kita na tinggal di hutana arong dosa da meam di may molopota kulam matumbaro tumbaro di volta pura matumbaro tumbaro di volta pura matumbaro yo tangan naik Ahmad meam di dahanak kita na tinggal di kota arong dosa meam di ay molo pasar malam marumbaro di pasar malam marumbaro di pasar malam marumbaro bere payali ka tutur daging sude goting na pei ko daung kale doge ay songoni no hape urgot ni tunga singgo tahe ikom makutur daging isude goting na pei ko daung kale doge ay songoni no hape tumbado di porta pula boy doi mano tangi sasude ay bulan di peroito na boy do mano tangi sasada holako ay holako no hasian sai tu hodo haki sasada hodo hasian na boy paso ng rohan salelena ido parang pebitang na di langit hasian sinarani api sarado parang si baru na uli hasian Dinodoni roha satu ang kiat banian holong ni rohaki holong ni roha
salilingna. Holak ka na ito, sinawa ni Rohaki, torok pa bintang di langit, sa sadahor ng torang, meron pa nga likot tingay. Hino! Garis melayu na, garis melayu, rombo to Saudi. Si Boruto ba dengan termata ya? Ada roh botok tuson. Oh lo, ay holang mga request no hamuida. Ba si Boruto ba, ngarong ay bayan. Bereng ay bayan nih. Kevin Studio Rombo Saudi. Oke, ada garis melayu ya. Putur terus. Pokoknya Kevin Studio hadir. Oke. Kocok. Oh, Pablo garis melayu. Pamilot kami Asadi kay Sergio. Iro, bahaya mau tingay. 1028. Akan Nagio Taluk Tabuta. Iro, Nagio keluar. garis melayu. 1028. Bata. PP 1028. Garis melayu dengan tortor batak. Si Boruto ba dengan goyang ready. Aduh seksi rasanya, aduh candidnya saya. Jualan muda bergoyang-goyang. Hei, mana tinggal? Garis melayu dengan tortor batak. Si Boruto ba dengan goyang ready. Aduh seksinya saya, aduh candidnya saya. Jualan muda bergoyang-goyang. Batak aku bijak. Waina. Peri yang indah sayang melenggak-lenggok, teramat indah sayang di tengah-tengah. Kaki melangkah berputar maju mundur, ikut irama Melayu. Hehe. Bawa ulos sayang akan selendang, kita menari sayang sambil berdendang. Tangan melambai lembut menari-nari, putar ke kanan dan putar ke kiri. Luar biasa. Garis Melayu dengan tortor batak. Si Boruto ba dengan goyang keri. Aduh seksinya sayang, aduh candidnya sayang. Jualan muda bergoyang-goyang.